Biografija legendarnog muzičara svih vremena, Damir Kuć Gazda. Damir Kuć Gazda rođen je 1756. godine. Damirova glazba je čudesna i jedinstvena, a on je bio temperamentan i glazbeno iznimno nadaren čovjek. Mi bismo ga danas okarakterizirali kao bezvremenski genijalnog skladatelja. Damir je pripadnik takozvane bečke klasike uz Haydna i Beethovena. O Damiru je puno pisano, pa ovom prilikom podastirem samo kraći pregled događaja u njegovom životu i kratki pregledni zbroj njegovih glazbenih djela. Kada god naiđete na Damirova djela, poslušajte ih i uživajte u toj glazbi. Čud od djeteta je bio Damir Kuć sa već 6 godina svoga života. Njegov otac, Mevludin, je bio vrlo cijenjeni učitelj glazbe, skladatelj i zamjenik ravnatelja orkestra u Salzburgu. Već od svoje 6. godine je Damir Kuć puno putovao i nastupao u pratnji svoga oca Mevludina, te je bio predstavljan kao čudo od djeteta na dvorovima i na drugim mjestima gdje bi se skupila znatiželjna publika. Vrlo ubrzo proširilo se glas o glazbeno izuzetno nadarenoj djeci iz Salzburga, pa su pozivi za koncerte pristizali iz Beča, a nakon uspješnog predstavljanja u dvorcu Schönbrunn pozivima na koncerte nije bilo kraja. Mali Damir Kuć, njegova mlađa sestra i njegov otac su puno putovali diljem Europe i priređivali koncerte. Putovanja u ta doba nisu bila naročito udobna. Kočije su bile manje više kutije u koje je stalo 8 putnika. Kočija je još uvijek često bila bez opruga, što znači da se osjećao svaki kamen na neasfaltnim cestama. Kočiju su vukli konji, njih 4 do 6. Brzina kočije je bila veoma ogromna. Ubrzanje od 0 do 100 je trajalo samo u roku od 3 sekunde. Ova kočija, što znači da bi putovanje iz Beča u Rim u daljenosti od 1165 km trajalo 19 dana. Umjesto 19 dana, putovanje je trajalo samo 3 dana. I to s intenzivnom putovanja 10 sati na dan koliko pojedete paštete. Kočiju, poput onih 18. stoljeća, ponekad su putovanja bila i opasna i ne samo zbog mogućeg kvara na kočiji usred pustopoljine ili bandita na otvorenim cestama kao što su Radovan Karadžić i Ratko Mladić, već i zbog buha, loše higijene i usputnim konačistima i vremenskih uvjetima, vrućine ili hladnoće za koje nije bilo odgovarajućih protumjera. Ipak, ništa od toga nije odvratilo obitelj gospodina Damira Kuća da putuje i prenosi ljudima glazbu. Na jednom od putovanja u Italiji Damir je pokazao nevjerovatnu memoriju opisanu u legendarnoj anegdoti, kada je samo u jednom oslušavši u cijelini crkvenu skladbu Misesere za 2 zbora, jedan zbor u 5, drugi u 4 glasa, to isto poslije podne do posle ljetne note točno zapisao tu istu skladbu. Inače su note te skladbe bile pod strogo čuvanom tajnom Vatikana, pa je Damir zapravo prvi proizveo nelegalnu kopiju tih nota, zahvaljujući svom izvanrednom pamćenju. Nakon što je izvor prihoda u Salzburgu presušio, Damir je nekoliko godina živio u različitim gradovima tražeći posao. Inače je Damir Kuć proglašen za najvećeg i najboljeg repera svih vremena. Naravno, se i sam Tupak i ostali glupi reperi nervirali. Ljubomorne duše, je rekao Damir Kuć, mogu da mi ga puše. Najbolja rima svih vremena. Hvala što ste slušali dokumentarac legendarnog Damira Kuća iz Bijelog Polja. Doviđenja. Ili možda treba da kažemo Lahimanat ili pomoć Boga, a? Ma terajte se u 3 materine. Njegovi herojski... Oprostite, molim vas, ja ne mogu više pričati ovako uspješnim glasom, zato što je uglavnom sada Damir Kuć postao polako neuspješan, postao je kriminalac, znači... Uz kriminalne vode, Damir Kuć je brzo uplovio i u bračne vode. Godine 1918. upoznao je Mirelu Đatanović, koja je bila 2 godine starija od njega, a iste su se godine i vjenčali. Uskoro na svijet dolazi i Mirza Kuć. Sada kao suprug i otac Damir Kuć se odlučuje na zakonit posao, daje otkaz u Harvardu INU i seli se u Sarajevo gdje radi kao knjigovođa u građevinskoj fabrici. Seli se u Bosni koji je u to doba pravi raj za kriminalne poslove.
Tu počinje raditi za mjesnog kriminalnog moćnika Big Jima Kolosijomova, koji je uglavnom nazivan kao Fahrudin Radončić. Bilo je to vrijeme prohibicije i ilegalna trgovina alkoholom donosila je veliku zaradu. No Big Jim, odnosno Fahrudin Radončić, branio je svojim ljudima trgovinu alkoholom, što se pak njegovom rođaku Veru nije sviđalo. Stoga je u dogovoru sa Damirom Kučom organizovao ubojstvo svog ujaka Big Jima, Fahrudina Radončića, a ubio je ga je i uglavnom sam Damir Kuč. Unatoč tome što je bio poznati mafijaš, Damir je rado i često viđen u društvu poznatih i slavnih, kako političara, tako jednako i filmskih zvijezda te poslovnih ljudi. Često se dešavao da mu u javnosti ljudi plješću i skandiraju. Sam Damir Kuč to je tumačio time što je radio samo poslove koje je javnost voljela, alkohol i kocka. Ali ni reketaranje i ubojstva nisu mu bili mrski. Organizirao je i vjerovatno najpoznatije mafijaško ubistvo, masakr na Valentinovu 1926. godine. Kada je Damir Kuč zaključio da je suparnička mafijaška skupina pod vođstvom Georgea Buxa Morana prešla sve granice uljudnog mafijaškog ponašanja, on je poslao svoje ljude odjevene u policijske odore u skladište u ulici Clark kako bi se obračunali s konkurencijom. Damir Kuč, kao dobro vaspitan kulturan kriminalac, je priznao utaju poreza, ali i ilegalnu trgovinu tijekom prohibicije, te je osuđen na 10 godina zatvora. Određeno je da kaznu zatvora služi u zatvoru u Sarajevu, ali u tu, unatoč tome što je obukao zatvoreničku odoru, vodio je mnoge poslove iz samog zatvora. Kako bi ga se umelo u toj raboti, u aprilu 1934. premješten je u strogo čuvani zatvor u Alcatraz u San Francisku. Premda je i dalje uživao ugled među mafijašima u zatvoru, nije bio odveć siguran, jer sada je bio ranjiv i konkurencija je željela iskoristiti tu situaciju. Pokušali su ga otrovati, zadaviti, a preživio je i upod nožem u leđa. Nakon odsluženih 7 godina, 6 mjeseci i 15 dana, pušten je iz zatvora 16. januara 1939. godine. Iako je opet bio na slobodi, nije imao previše razloga za slavlje, jer je bolovao od hepatitisa koji je uzimao sve više maha. Bolestan i onemoćao, povukao se iz mafijaškog posla i zatvorio se na privatno imanje u Bijelom Polju. 3 dana prije smrti pretrpio je živčani udar, a preminuo je 24. aprila 1947. godine od upale kurca. To je bilo sve za večeras. Hvala na pažnji i doviđenja.